ev seminar ser dibişote çekire. Beşe yekemîn em dibin zimanê Kurdî alfabe û giredanê wê rojnamevaniyê û dîrokê rojnamevaniyê li İstanbulê û li Qahirê û li Şamê me xwast em giredanek nuh çekin, bejuheşekî çekin, semînarekî çekin, em xuya bikin zimanê Kurdiyê kevin eceba rojnamevanî hebû tinebû keçik dest pê kir, em ê werin ser nemûne. Henek nemûne ser emrin rojnamebaniya me ê Kurd gava dest pê kirî û çawa dest pê kir. Niha hûn dibîne li vir ser ew ê ser em bibin projeksyonê ev alfabeya Kurdî berî zayînê heta niha. Ev vê alfabeya mîxiye ev bi zimanê حتى هاتي نویساندن به معنای کردیه حتی اینه حتی نها نو برای فرهنگ ما زمان ما کردیه نوجن ای برای علاقه داره افتی بن ما برای زاینه تقریبا 1500 سال حتی 10,000 سال برای زاینه برای میلاد کس پرسر نخبتیه مخابن ایران سر خبیه استركك لعزماني كردستاني او استركا روناهي جروزين روناهية ددا هستو هلوستن جل كرد و مروغتيه او استركا نبيسكار هلبستوان و د وجه و لكورين داجي خباب دكه ما وكان جمانا اجتماعي كردي ما بيويست دي و ام مرتالا رزگرتنه ما مستا ملک کرد ام خلاف بکن به مرتالا رزگرتنه جبو کد و خباتاوی یا 40-50 سال کو اف ما مستا خبات که لسر زمان کردی لسر وجه کردی و ایشو و زیانجی دیه لإراغاوی ویناوی قوینه دوامه حتی نینها و ام زانن و هیویج دیکن و دوام بکی حقانی داویه ما تشتکی پری نورمال یعنی ما خواست ام خلاط بکن ما مسته به و مرتالا رزگرتنه